الصلاة والسلام على نبي المختار صادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليين كيا خني أرانتنا قويا أرانتنا خنا قبي تاتني نداوة شراف مالتو شيتي خنا منا باسي جتن إرقا خيان دبر فدجيتين غير خيسان رفي يشودا أرى ونين رفيفيس مدرسة إفا إسلاما قدتشا الدنيا رتي رمضان قويا ترباتي في قويا سديتي أكا الدنيا تي راجي قد ودي مخانا أنيس قودان كيسا قبجيتين فول ميديات أسبايا يشو نموني نغرتن هندنو duraan dursee dhiifama walii godhaa cawfi waliin jechaa baga itti isiniin gahee ramadaana kana jechaa gumaacha keeysaniin isinirraa fedhaa jechuu gumaachi keeysaniis guduunfaa jabduu rabbi biratti isinii guduunfinu hani du'aa'ii isinii goonu hani duuba gartee kannaan akka arraa kannattan inumaa dhiiroo jirti jettanii takka gaafa badriisan takka gaafa fatiidhaasan jechuudha gartee gurguddoo ajaa'ibaa tan akka argamsiiftan isinirraa feenaa jechuudha. Tanaafuu obboleeyyan keenya addunyaan gurrisii arraan tana eessarra jiraa yoggaa kajannu taate yaa rabbi nuun gahii jechaa jiranii jechuudha. Guyyaa kam guyyaa torbaatii fi guyyaa saddeetii san umrii teenya nu jiraachiftee harka keessa kaa'achuu ani ifbicha irratti akka hin dagatamneen isiniin jaa maatii teessanirraa akka kannitan. Nama du'e qabrii jirurraa akka sadaqaa san hirmaattan. Sadafarratti namootuma duniyarra jirurraahuu sadaqaan har'aan tanaa sun sadaqaa jabduu geessu ajaa'ibaati. Tan duuba gartee addunyaan raajii gootee daawwattu waan ta'eef jecha gurguddaa keessa jira jechuudha. Munshidoota daa'ii warra duuba gartee fatwaadhaa warra caalimul allaam haafizul huffaaz isaan kanaatiitu dhiyaatu ta'a jechuudha isiniif. Haa addunyaan qabdu hundinuu duuba gartee dhiyaatanii akka waan kana nu wajjin hirmaattanii isiniin jenna maal maallaqa abbaan manjaa bil hasanati falahu ashru amsaalihaa namni gaarii takkaan dhufe kudhaniin galanni galfamaafi ija tanaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyya kannaa har'aan tana kannatu kana du'aa isinii goona namanni du'aa isinii godhu nama jajjabaa akka sheekha keenya guddaa itti gaafatama majliisa godina Harargee lixaa Sheekh Muhammad Abdurrahmaan faatiitu isinii godha taqiyyika abbaa Bakr Siddiqitti kan nuti beeknu kana jalaa duuba gartee akka harkan fudhanne gurran fudhanne ijaan fudhanne qalbii kan fudhanne gara keenya nu deebi'aadha kannaa waan rabbiin sii kanna anfaq yunfaq alee hadiisu sahih kanna qisirra kannatama du'aa'i malaayikaa unkaan du'aa'i namaatiin imaas du'aa'i malaayikaa san akka fudhataniin isiniin jaa duniyaa dhumuu deemtu sanii jecha lakki yoon kana na duraahi dhumti jettee yoo kateessu taate sumaat dhuma malee isin hin dhumtu jechuudha sifitti malee tanaaf duniyaa duuba gartee addunyaan arra hannaa nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahiyyatti tokkichuma kana himeetiin irraa bu'aa hadiisa sahiyyatti jechuudha Aishaadhaan maal jeen jechuudha duuba gartee duuba kanni jeeni re'ee takka kanname hiree fixee jechuudha. Hoggaa fixee tafa takka bicha hambisee jechuudha. Yookaan miila re'ee tokko bichaadha hambisee jechuudha irraa muree. Yoggaa kana warri manasaa maaltu nu hafee jee gaafii gaafate jechuudha. Wanni nu hafe maaltu jiraa hirtee fixee luka takka bichaa yookaan miila tokko bichaa haree chaatiitu hareetti nu hafe malee wanni biraa maaltu nu hafee jetteen. Yaa Aishaa jeen jechuudha. Luka tokkichaa yookaan miila tokkichaa kana malee hundi nu hafe jeen jechuudha. Eessatti hafee yoo kajennu taate Allahumma laa aisha illaa aishul aakhira jiru jechuun jiru aakhiraati aakhiran nu ol kaahamee guyyaa duutiin jir guyyaa dullumtiin jir guyyaa duuba gartee beelti hamtuun jirtu hani duuba nyaata gaarii nyaatan uffata gaarii uffatan guyyaa duuba gartee badhaadhinni jannata keessaa san guyyaa san itti qananii deemna achi nu kaayame bar nu duraan banne jeen jechuudha isinis achi isinii kaayama akkasitti isin duraan badu sa isin duraan daanoyne isin duraa duuba gartee hin caccabne isin duraan tortorre isin duraa duuba gartee hin dhabamne
achi haayadhaadhaa isiniin jenna jechuudha. Eenyu bira? Rabbi bira haayadhaa. Sababaa kamiin? Sababaa madrasaa ifa islaamaa kan magaalaa guddittii Ciroo keessatti argamu. Kaaree guddicha san daawwadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ቅድሚያ ሂጅራ ባንክን ለማመስገን እንወዳለን። ሂጅራ ባንክ ኦምኒ ፕላስ አፕሊኬሽኑ ላይ የመድረሳ ኢፋ ኢስላማን በማስገባቱ ያው አላህ ጀዛቸውን ይክፈል በመራብ አረርጌ ሙስሊም ማህበረሰብ ስም ለማመስገን እንወዳለሁ። አሁን የመጣነው እንዴት አፕሊኬሽኑን ካለንበት ተጠቅመን መድረሳ ኢፋ ኢስላማን በሂጅራ ባንክ አፕሊኬሽን ማገዝ እንችላለን የሚለው ነው። መጀመሪያ ያው በቀጥታ ኢንተር ዩሮፒን የሚለው ላይ ፒናችንን እናስገባለን። ከባንክ የተሰጠንን ፒን እናስገባለን። ከዛ ፒን ካስገባን በኋላ የራሱ አፕሊኬሽኑ የሚያመጣቸው የተለያዩ ፎልደሮች አሉ። ከዛ ውስጥ አንደኛው አዘር የሚለው ነው። አዘር የሚለውን እንነካለን። አዘር የሚለውን ስንነካ ሰደቃ የሚል ፎልደር ይመጣል። ሰደቃ የሚለውን ፎልደር እንነካለን። ሰሌክት አካውንት አካውንታችሁን ምረጡ የሚል አለ። አካውንታችንን እንመርጣለን። ከዚያ ሰሌክት ኦርጋናይዜሽን ይላል። ኦርጋናይዜሽን ወይንም ደግሞ ተቋሙን ምረጡ የሚል አለ። ተቋሙንም እንመርጣለን። የተለያዩ ተቋሞች አሉ እዛ ላይ ጃርሰ መነበሩምሳ ኢፋ ኢስላማ መጋላ ጭሮ በሚል እሱን እንነካለን። እሱን ከነካን በኋላ አማውንቱን አስገቡ ይለናል። ልታግዙ የፈለጋችሁትን የብር አማውንት አስገቡ ይለናል። 100 ብር ላስገባ ነው አሁን ማለት ነው። 100 ብሩን ትራንስፈር ምን ያልኩት ኮንፊርም ዩር ፔይመንት ክፍያህን አረጋግጣለኝ። ኮንፊርም አልኩት። ይሄውና ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ይሄው በመታዩት መልኩ ሰክሰስፉል ሆኗል ማለት ነው። በስኬት ተጠናቋል። ለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ አፕሊኬሽኑን መጠቀም እንደምትችሉ ለማሳየት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ። ሐዋሳ ኬኛ ከዲዮ ከፈጎ አከም ነገያ ጅርቱ ፈያዳ ዋን ሃራተካን ዱፍኔ ኢጃርሰ መድረሳ ኢፋ ኢስላማ ኢላልቺሴ ጀቹዳ ባንኪን ኬኛ ባንኪን ሂጅራ ኢጃርሰ መድረሳ ኢፋ ኢስላማ አፕሊኬሽን ይሳረቲ ኑገልቹ ሳቲን መቃ ሐዋሳ ኬኛን ገለተ ጉዳ ገልቺናፊ አፕሊኬሽን አኸና በከ ጅርተኒራ ፈየደምተኒ መድረሳ ኢፋ ኢስላማ ገርጋሩ ደርደኝሰኒ ኢንሻአላህ አፕሊኬሽና ሂጅራ ኦምኒ ፕላስ ከጀው ወሪቅ አብደን ሁንዲ ጀቹዳ አፕሊኬሽን በንተኒ ፒኒ ኸይሰን ገልቺተኒ erga pini kesan galchitan boda gojetani deemtani achi applicationin yero banamu foldera heddu qaba achirra folderota qaban keessa others kajau foldera sana tuytani sana yero tuytan foldera sadaqa fi utility jau isini fida foldera sadaqa jau sana tuytani achi khaysatti accounti khaysan akka filattan isin gafata accounti khaysan ni filattani achitti anseti dhabbata isin gargaaru barbaadan isin gafata dhabbanni nuti immoo amma gargaaruuf deemnu ijaarsa mana barumsa ifa islaama magaalaa Ciroo kajau waan ta'eef madrasaa keenya kallattumaan tuyna achi hanga isin gargaaru deemtan isin gafata yaaliidhaaf fakkeenyaaf ani qarshii 100 akka amma nin gargaara madrasaa keenya madrasaa ifa islaama jechuudha achi transfer money jaa nin dabarsa jechuudha confirm godina anja inshallah confirm yerogonu kallattuman wadan yokan nuti gumachi madrasa ifa islam afgone akkasitti qilleensuma raddeemeti successful milka era jeeti ergan isinif ta jechuudha kanaaf bakka jirtanirra omni plus application hijra fayyadamuudhaan madrasa ifa islama gargaaru ni dandeessani jechuufi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.